so ekufambeni ka mina na Yesu Xikwembu xi ve kahle. Xi ve kahle. Yes. Because a xi zanga xi ntumbetela nchumu. One day Xikwembu xi decide ku ri xa ni fila. Wow. She decided ku I was alone in my room. This is kahle vele after ni fill up wini. Oh. Ku ri like Xikwembu xi lava yini ka mina. Yes. Ntirho wa mina I yini ka Xikwembu. So I knew ukuthi like okay sho ukuthi ngiyavuka mina ebusuku. Ni spirit sami mangilele sona asilali. So one day ngibona ama angels ay 3 ngilele. Amile lapha yangibhekile. Ntomani ini. Hayibo. Afoni. Wow. Ntomani ini tuntu. Yeah. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga nje ipresence yakhe kumusa. Njalo silokhu sihlangana sizokhuluma lezi indaba ezimnandi. Ngiphinde futhi ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke. Siyabonga nje bazalwane lokho nibuya ama returning viewers. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nabaqalayo ukubukela le channel. Mhlawumbe uyaqala ukufika ngizothi mina ungashintshi ungayindawo. La ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye. Namanje nje sokhuluma lezo ndaba lezo. Sibonge bazalwane na subscribe na like ena commenta nje futhi kahle kakhulu kuningi enikwenzayo na kuma channel partners siyabonga kakhulu ngayo yonke isupport. Baningi abazalwana abaqhamukayo nje eceleni. Ngiyangithanda ukuthi ngiqale ngokunibonga because enikwenzayo nje kukhulu kakhulu ngiyabonakala njengamanje. But emva kwesikhathi ngelinye lamalanga inkosi yokwambula kuyobonakala. Today angikho ngedwa as usually hlezi nje nginomzalwane khona. Ende njalo futhi kuhlala kuzindaba ezimnandi. Amen. Namhlanje nginosisi la uqinisile Nkuna. Yes. Yena enginaye today but before sekude kakhulu ake sikwamukele. Thank you ukuthi ufike. Nesikhathi sakho nje. Ngiyabonga babashaba. Yebo. Nami ngizizwa ngisekhaya. Yes. Ngikhululekile. Welcome ya iyo. Ngiyabonga. Yebo siyabonga. Kuhle. Hayi ngempela futhi sekhaya. Ngiyabonga. Yes. Siyaqala ke thina ukukubona asikwazi. Yazi for someone osuke eqala ukufika ngiyangithanda ukuthi kube sithole nje a little bit ye background yakhe. Kaningi kuyakubuye ngazathi ayibalekile. Kodwa futhi uma usuyimamela ubona ukuthi awuyazi angikhuthaza. Yazi angivuselela ukuthi okay before simazi usisuqinisile. Kahle kahle akavelanga nje aqhamuke seyibona game. Khona naye lapha aqhamuka khona. Kusho nami ngila engikhona nami ngisengaphenduka ngibe ibona game. Amen. That little bit nje background yakho yokuthi ubani singayijabulela. Amen. Yebo. Na cancer ku amukeriwa. Ntayani ya testify kumbe ku ya ti introducer Yebo. Xitsonga. Yes. Se Bulebula sijonga. na vulavula ntani ya vulavula Xitsonga Amen. Kupfuniwa hi moya lo kwetsima babashava ngo ita switwa leswi ni swi vulaka. Yebo. Mina vito ra mina ni qinisile tani loko se va vurile ni beburiwe a Bushbuckridge. Okay. A Khonuku hilani ni humaka kona. Akhonuku. A Khonuku. Yebo. Se ekukuleni ka mina babishavangu ntaku loko ni sungula ku tlhariha ni sungula ku vona ti surroundings ta mina. Yes. Ni sungula ku tiva ku kuna 1 2 3 ni kule mutswari wa mina wa xisati Maki Manana Mani. Yep. Abangena a kereke ya ZCC. Oh. Yes. Se loko vangena kereke ya ZCC avangenisa hi xiyimo. Xiyimo xa ku a ku ri na buti wa mina lo a ni n'wi landzela mina. Okay. A vabya. A ri na
vuvabyi bya ti-fits Oh, epilepsy hi marito man'wana. yes, yes. So ni kule ni kha ni vona a nghena kereke liya a nghena a karhi a famba na mina. So mara eku fambeni ka nkarhi a nga pfunekanga buti ivi a hundza emisaveni ivi a lova. Eish. Amen. Amen. Se loko a lovile mutswari wa mina a nga zanga a continue na kereke ivi a tshama hansi a focusa timhakeni ta ku a hi kurisa hina hi ri vana va yena. Okay. A sungula e business ya ku a yi n'wi khipa busy. So nkarhi wa ku ya kerekeni a nga ha ri na wona. So loko Marky a nga ha koti ku ya kerekeni mina a ni rhandza kereke a ni swi tivi a ni ri na that spirit ya ku I love church. Yeah, yeah. So because ekaya a ni nga ri na munhu loyi a nga ta ku a hi fambi kerekeni hi Sunday. A ni ya ekerekeni yin'wana na yin'wana like lava nga ta ku a hi fambi koho. Yes. Ti-friends, ti-neighbors, like ni nga ku tikereke ni ti nghene hinkwato hi ku hambanahambana. Oh. Yes. Okay. Ni ngenini vo kereke ya Xigubu. Esigubu yebo amazayoni lawo. Yes. Yes. Ni ngenile ZCC. Yes. Ni ngenile vo Swiss Mission. Ni nga vulavula tikereke leti a ti ri kona endhawini leyi ni nga kulela ka yona. A ni va ni karhi ni ya na vanhu because Marky a nga ha yi kerekeni. Yebo. So but lexi ni lava ku xi vula i ku mina etikerekeni leti nga ka toho Yesu a ni n'wi kumanga. Oh. A ni n'wi kumanga Yesu. Ni kume Yesu siku rin'wanyani ku ri na revival. Yep. A ndhawini leyi hi tshamaka ka yona ku ve na revival empfuxelelo. Yes. Loko ku ta mpfuxelelo ku ri pastor un'wanyani wa ku i huma Phalavura. Okay. Se like age group ya hina like hi nkarhi wolowo hi va hi tsaka hi twanana ku ya eka revival. Yes. So revival hi la ni nga kuma Yesu. Hi la ni nga fika ni kuma Yesu i revival yini. And then loko ni kuma Yesu yo ni nga ku deliverance ya mina babushabangu. It was not easy. Yo, it was not easy. I think like say ani claim me winning in the kingdom of darkness. Unaware. Ni twisa ku se ani claim me winning. Yo. So a ku ri na ti plans leta ti ri koho for mina. So a deliverance ya mina it was not easy. Yo, it was not easy. Bekwenzakalani nje? Yo kuri like the power of God loko yini hita. Yo kuri anta teka nkarhi wa ku leha ku va ni regain conscious. Oh, okay. Yes. Anta teka nkarhi wa ku leha ku va ni vuya back to my senses. After like a Holy Spirit ini hitini maybe ni wele hansi. Okay. Yep. Yes, to show kuri a ku ri na something lexi Yesu a ri busy a lwa na xona. Ka mina lexi a ri busy a ri ku xi humeseni. Yebo. Yes. So like I was around 15 years by that time. Oh, wena uthatha uJesu sesemncane. Kuhle kakhulu. I was around 15 years. Eh. And then yes, like okay, loko ni heta ku teka Jesu. Yes. I think God opened my spiritual eyes, but I was not aware. Oh, because you I were didn't young. know what is happening. Yes. So my spiritual eyes were open. Yes. Yes, because I started seeing things like lokontlele, yo, the presence of the Holy Spirit, my God. Lokontlele. I will start seeing things. And then I knew now I have the name of Jesus. Like nje ungachaza, you'll start to see image. Like I think if maybe there's a witchcraft in my area, Okay, yeah. where I'm staying, God will show me.
all right a ni vonisa a ni kota ku vona I will know ku ri munhu loyi navusiku wa siringa. oh okay Yes, I will Yebo. know ku ri navusiku i endla 1 2 3 and then na mina a ni kuma ti-attacks. oh Yes, but se a ni ri na vito ra Yesu. yebo Yes, so now mfundhisi loko hi karhi hi ri kokwala ka revival va karhi va hi dyondzisa timhaka ta Xikwembu va ve va hi byela ku vito ra Yesu. Loko u Yes. tlela khongela yes loko ku humelela swilo swa ka u nga swi twisisi navusiku vitana vito ra Yesu. yebo Amen. amen So ni ya ri kuma vito le ra Yesu ni sungula ku ri tirhisa but my eyes were open. okay Yes, I can see like everything, the activities anti-bona. yes So siya I was 15 years, so like life loko uri 15 years wa ha ri n'wana. So ni fambile ni huma evukoneni bya Xikwembu but a ku huma evukoneni bya mina ka Xikwembu a xi ni sukelanga. okay wena obusukile Yimi bengisukile yena kodwa lokhu yena bebusy ala eduze kwami yes ahlele eduze kwami yo ahamba nami. yebo Yo yebo babushabangu I can say ukuthi uNkulunkulu mina uyangithanda. yeah Yes. yeah That one I ngasubula 100% without doubt. it means mawusho kanjalo bawusuke kakhulu kuyena Bengasukanga kakhulu because indaba zama taverns vela ngizange ngazikhona in my life. okay Ukusuka ya like into leyokuthi maybe uqala into zokujola ngithi. oh yes Is uba nama boyfriend but into le ingichazayo ngani igama la Jesu bengalikhulu. amen Uthi ngikuphi ngikuphi bengimeka sure ukuthi kunesonto engiliattendayo. oh Yes, so I used to pray but ngibona ukuthi indlela zami akusiyizo zakaNkuluNkulu Yes. mara iprayer bekuyiweapon yami. amen Yes, bengilibambile igama la Jesu. yebo Yes, yebo yes. Yes. ngiyakuzwa impela So mangikhula ngibusy vele ngihamba endleleni ngihamba around ithi 2010 2011 yebo ngastarta ukuhlala nomyeni wami lo ngihlala nayo manje. oh Yes. kahle kahle uMrs Nkuna Ngingobeni. oh Mrs Ngobeni okay Yes, inkuna isinema sekhaya. oh okay yes So insungula ku ni tshama na ye. So if loko usungula ku tshama na munhu full time as a husband kuna ti challenges letikulu leti ti faceaka. okusho ukuthi by then bongakashadi just benihleli Besihleli okay but asithathanga isikhathi eside ukuthi alungise sibe sharp. oh okay Because sihlale sonke by 2010 and then 2011 aqala naye alungisa ikhaya. oh okay So ma sengise like lokuseni rukatini I realized ukuthi senilava Yesu kutlula nkarhi lo ningatshama ningulava hi wo. oh Because ika marriage kulaveka Yesu. Yes. before sifike ku marriage ukhuluma something yokuthi ukuhlala ungakashadi kube nama challenges ungawashare Ithi like life yami nje bengihamba like ngiyenza izinto ezingekho right okay before ngihlale naye ngithama na yena no mina and then ngithame na yena 2010. yes Yes, ngithama na yena 2010 and then loko ngithama na yena I started to have dreams again. oh Milorho le a ni ri na yona ai ta ikari yi phinda. yes So a ku ri milorho le ya ku ani twa ingaku I am trapped somewhere.
Oh, okay. Yes, Yebo. yes. Antwana vakho ni trapped. So ni sungula ku ni lava Xikwembu hi matimba, ni sungula ku lava kereke leyi ni nga nghena full time. Yebo. Ni nghena full time. So ni sungula ku khongela nakambe. Loko ni khongela nakambe hi matimba, ti-visions la ti nga tlhela ti vuya futhi ni sungula ku vona hi matimba. So I knew everything before maybe yi va yi endleka. Even ka marriage wa mina a ni swi tiva ku na 1 2 3 before swi va swi endleka. Oh, yebo. Yes, yes. So eku fambeni ka mina na Yesu, Xikwembu xi ve kahle. Xi ve kahle. Yes. Because a xi zanga xi ni tumbetela nchumu. A xi nga ni tumbeteli nchumu, swin'wana na swin'wana a swi vonakala hambileswi mina a ni nga ri 100%. Yebo. But God was good always ka mina. Amen. Yes, yes. So the testimony leyi ni nga tisa hi yona ngopfu namuntlha Yebo. i ku I think 2023, yeah, it's 2023. 2023, the worst happened avutomini bya mina. Ni ya lahlekela hi mutswari wa mina hi February. Yo. Ni ya lahlekela hi buti wa mina hi March. Oh. Same year. Eish. And February, March, February amamansi and alandelana. March, yes. And babusha vangu a ku ri vanhu lava se a ni sale na vona avutomini bya mina. Hayibo. Yes. Waskisi. Yes. So loko swi humelela ni swoni loko a na ha ri na munhu ni salele hi Xikwembu. So I ran to God with everything. Yebo. Ni tsutsumile ka Xikwembu. Mm. Loko ni tsutsumela ka Xikwembu, a ku ri na family group. Loko family group leya Xikwembu xi ku introduce Jesus ka family ya wena hi 2023. Oh. Yes. So I sungule ku preacher like every morning 5 o'clock in the morning every day. Ni preacher ni va byela hi timhaka ta Yesu. Egroupini. Egroupini ya Okay. family. I was introducing in Jesus Christ egroupini ya family. Oh, yebo. So loko ni karhi ni n'wi introduce Yesu, ni vone Xikwembu xi moya lowo kwetsima a tala. A ni endlisa swilo leswi na mina a ni nga ri awe ku ri capable ku ni nga swi endla. Yebo. I ku ri every day a ni kuma scripture from heaven. Every day, every morning loko ni pfuka already a ni pfuka ni ri na scripture Amen. lexi ni fanekele ni ya ni ya xi dyondzisa that day. Mm. Nkarhi wolowo a ni sizini ni n'wi amukela moya lowo kwetsima. Yebo. Holy Spirit a nga sizi ma swi twisisa, Ukuthi uma ngcwele akafiki. angikaze ngithi ngibaptize. Ugcwaliswe. Yes, yes, Angikaze okay. ngigcwalise. So ngina desire man ukuthi hayi To man be filled. to be filled. Amen. So manje busy ngidesire ukuthi ngibe filled, ngibusy ngiyenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Yes. One day Xikwembu xi decide ku ri xa ni fila. Wow. She decided that I was alone in my room. Yep. Yes, praying. Mm. Alone. And then Xikwembu xi ni tata hi moya lowo kwetsima. Awichaze. I'm interested ukuzwa. Interested kuyo Yes. babusha. Angithi bese ngibusy senginyi ani preacher every morning a groupini. Yes, I understand le. Ngifuna ukuthola okay but ungeza naye. So loko ni karhi ni endla a ku ri na nkarhi wa ti fasting. A ku ri na nkarhi loko hi fanele hi fasta. Okay, yes. So that day I fastile. Okay. I fastile groupini. Oh. Yes. So loko hi fastile i nkarhi wa ku khongela. I think it was around 6 nkarhi wa ku break. Okay. Yes, loko nkarhi wa ku breaka U6 wa ntambama. Okay. yes. Ni ya kamereni ni fika ni khongela ni pfala nyangwa.
I locked the door. Kore desire liya ila. Yes. I am desiring. Yebo. So loko ni karhi ni khongela kuri into something in heater. Loko in heater into language cinca. Yes. Into se ni vulavula language yin'wana a ni tivi na mina ku ri I language ya ku ta hi kwini, but I was happy because I knew tongues a ni ri because kerekeni leyi ni nghenaka yona a ku pray-iwa hi ti-tongues. Okay. So I was happy i ku ri loko ni ri happy i ku ri ni pfumelela moya loko yi tsima a intercede the way a swi lavisaka swona. So vana va mina like va confused, mama language leyi khongelaka hi yona namuntlha hi yini. Yebo. Vana va mina va kona, I have 2 girls. Oh, okay. Yes. Yes. Va confused. Loko ri confused va fonela sesi wa mina un'wana ni khongelaka na ye ngopfu, she's my prayer partner. Okay. Va n'wi fonela, yo mama a swi tivi ku humelela yini, sesi wa mina o swi tiva ku ri hi le fastini. Yeah. A ku n'wi tshikeni. Oh, okay. N'wi tshikeni a khongela. Loko ku vuya nuna wa mina u kuma ku like ku hlanganini. Ni le khongeleni. I think that day I prayed more than 3 hours because I was so excited. Yebo. Yebo. More than 3 hours. I was praying. A ni tsakile. Xin'wana lexi ni lavaka ku xi vula before ni ya mahlweni I ku loko ni karhi ni kula in the churches leti a ti ri kona ka ndhawu leyi a ni ri ka yona. Yep. A ni nga swi tivi ku ri ku na munhu loyi va n'wi vitanaka intercessor. Oh, Yes. okay. Cause bebengakaze bakhuluma ngayo. No. So a hi tiva ku na va ti-worshipers and then ku na vafundhisi. Yes. So a ni nga swi tivi ku like Xikwembu loko xi ni vonisa swilo xi ni vonisa for what. Okay, yebo. Yes. Eh. Until ni ze ni kota ku twisisa like mara ni swi twisise kahle vele after ni filapiwini. Oh. Ku ri like Xikwembu xi lava yini ka mina. Yes. Ntirho wa mina I yini ka Xikwembu. Yes. Yeah. Because I remember sorry ku ni vuyela ndzhaku. I remember 2015 loko bava wa mina a lova. I was ani etlele na ambedweni na makhwame a nga ri khale a lovini bava. Yebo. Loko a lovini hi etlele la mbedweni a xikarhi ka vusiku loko hi etlele ni twa ku nghena moya like Oh. xihuhuri a ni swi tivi xi vitana yini hi Xizulu. Umoya omkhulu, whirlwind Something like whirlwind. Yes, okay. I nghena from the kitchen ita hi passage. Loko ita hi passage loko I fika enyangweni wa kamera ya makhwame mina my spirit is awake. Yes. Loko munhu loya a fika I kuma ku ni pfukini in spirit. Yes. Yes, it's before ni baptize by Holy Spirit. I kuma ku ni pfukini in spirit. And then like maybe na yena a nga swi tivi ku ri ta ni kuma ni pfukini in spirit. So I saw her na yena a ni vona. Oh. Yes. A ni vona. So loko hi vonana mina a na n'wi tiva munhu loyi swa ku I mani. And then a vulavula something hi nomo wa yena. Yes. Loko a vulavula something I a swi repeat again leswi a nga swi vula eka physically loko se ku nga ha ri ka milorho. So I knew ku ri that a dream a ku nga ri dream. Oh. Because okay. I repeated the things that she said. Ngesikhathi wena uphupha. Yes. Mase uvukile useyasikhuluma. Yeah, not the same day. Oh, okay. Not the same day but elinye ilanga. Uyasikhuluma futhi again this. So I knew ukuthi like okay kusho ukuthi ngiyavuka mina ebusuku. Ni spirit sami mangilele sona asilali. Oh yebo. Yes, spirit sami mangilele asilali. So ubaba mi like loko a lova Xikwembu xi ni vonisini ku ita lova before a lova. Oh. But yes, I saw the coffin I ri na a skeleton.
munhu ari skeleton Yep. ari ndzeni ka coffin. Okay. Yes, se xikwembu xi ni vonisa but I didn't know a ni nga swi tivi ku ni endla yini hi swona a ni zanga ni khongela Oh yes. a ni zanga ni khongela hi swona. So loko 2018 it was a ku ri nkarhi wa Makhwameko a lova 2018. Yes. Yes, xikwembu xi ni vonisa xi ku now it's your mother's turn. Makhwawe i wa lova yo babuxavangu loko ni pfuka ne ni ye ka 3 days fasting straight. Yeah. Yes. Uzama ukuyivimba lento ingenzeki. Yes. Because angithi ngibonile ubaba uNkulunkulu ngibonisile kwenzeka ngempela. Yes. So ma angibonisa umama ngathi no. You understand? Yeah. Ngaya straight ku fasting 3 days. Ngathi uNkulunkulu angashadi. Esikoleni yile but angisebenzi. Sicale ukwakha nomyeni wami. You understand? Sicalile ifoundation ku busy. Izinto lezi kumele ngijabule nobani kuzo. Yeah. You understand? Yeah. Ngaya kuNkulunkulu ngalawo magama omazwi. Imarito malama. Yes. Nimzela ku Xikwembu. Esilo lesi I knew that God loves me. I know that something ile kustiseni after bya mina. Amen. So loko silo lesi ustisaka nifanele si enjoy na mani. Yeah. Imani afanele aba happy loko sifika after bya mina. And then if I remember kahle. Yes. Xikwembu xive xinika eMakhwame 5 years. Some edela 5 years. 5 years. Wow. Yes. Prayer can change things. Yes, yes. Okay. Akazanga. Wa at 5 years. Uthi at 5 years ngikhumbula kahle ukuthi ephupho libe nge2018 around March bekube ma Good Friday sisekhaya eLimpopo. Because ngishadele eLimpopo. Okay. And then umama ushone 2023 in March. Oh yes. Yes. Mase calculate. Mase calculate going back to yes. 2018. Yes. It's 5 years. Yes. Yo. Mangicalculate ngabona ukuthi uNkulunkulu u85 years. Kuthi yonke into le bengitshela uNkulunkulu yona ngithi uNkulunkulu. Yebo. 1 2 3 is coming. Empilweni yami. Wena ufuna ukunginika ngiyabona. So ngi celebrate nobani. Yebo. Yes. Wow. I celebrate nobani. Hayi uNkulunkulu athi 5 years kumamami. And then before zonke izinto zibe khona ngishadile. Ngathola umsebenzi. Ngisacetha kwakha sabana house warming mama akhona. Lokho khona uyabona zonke like everything ukuthi uhambe yonke into nje. Njengesifiso sakho. Yes. Yebo. Yes. Uhambe yonke into like ifezekile. Yes, ku right nje kumnandi. And then mase akumela ashone nge2023 uNkulunkulu wabuya futhi. Athi ngiyamthatha uyahamba. Ngephupho futhi. Ngephupho. Before ubusuke wamtshela umama ukuthi yazi mama njalo ngeke ngakhuleka ukuthi ungahambe emhlabeni. Ukwayikhuluma something like that. Akimtshela ngezinto. Yes, akimtshela mara umyeni wami yazi like amaphupho amaningi ngiyamtshela. Amaphupho amaningi ngiyamtshela ukuthi mangiphuphile just that yeah, it's a story for another day. Yes. Okay. Yeah. So ukuthi mase abuya ngo2023 umyeni wami ngimtshelile. Mama mphuphile uyahamba. Yebo. Uyahamba. You didn't fast this time. I didn't fast. I released. I released there because beagula. Yes. It's not like ne 2018 leyo beagula. Okay. Yes, agula babushabangu. Lokho ukuthi kwakufanele umrelease nakhona. Yes. Because ugulile naleyo 5 years yonke before sorry naleyo 5 years yonke before 2023 beagula azanga nje ngithi
impilo i-right. Okay. Kuye. Uphilile but engaphilanga 100%. Impilo beyingekho. Okay. Beyingekho impilo. Yaphila nje ngamapain, yaphila kubusy nje. Oh yebo. Yes, but 2023 ngamrelease ngathi hayi uNkulunkulu. It's fine, take care. Yeah. Yo. Ahamba. Yakuzwa. Yebo. But ubhutwami mashona ngeMarch. Angibonanga lutho. Ukuthi angazi ukuthi what happened namanje. Because uNkulunkulu azange ngibonise next. Ngizwe ngecall. Ukuthi bhuti wakho ushonile. No sign. Esign bekhona bayagula naye. But he's saying sure like according to like a dream or vision. No. Maybe you forgot. Mhlawumbe wabona wakudlulisa. Akukho okukhumbulayo. Akukho babisha. Akukho. Yebo. Akukho. Yazi mase ngicabangani. Uthi umzalwa umama Matlu ashona. Ubhuti wami sekuyi responsibility yakhe. Oh, okay. Ende bengikude mina ngisemzini yabantu. Oh, yes. And yonke into sebheke mina. Bheke mina yonke into. Yebo. And then angikwazi nokuthandaza kahle. Yes. Oh, yeah. Because every day bangifonela ubhuti wakho this, ubhuti wakho that. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uthe maybe naye ahambe. Lokugula kwamphathe sasemncane bekuloko. Omunye loyo. Omunye lo wasezethisa ngithi na. Sengiyakhumbula uthe washona. Sengiyakhumbula eso. Washona. Mara mase kushoniwe like ngiselinye one ngathi hayi man. uNkulunkulu ngathi sephening. Yebo. Ngathi sephening. Uzosala uyi1. Isala uyi1. Abazali phela abazali babe basebancane abafika ku70 years. Yes. Yo. Ngathi what is happening? Uthi ngathi uNkulunkulu manje angisanamuntu nginawo. Uthi like nitirisi make me your vessel. Ngamane vele ngiphilele wena. Amen. Yes, because angisanamuntu. But mina angindawo. Yebo. Yes. Mina angindawo. Yes. Akukho la ngiyakhona. Until uqeda imachine yakhe yasemhlabeni. Until imachine yami iphele la emhlabeni. Yebo. Yes. Amen. And then angithi bese ngibuyele emuva sorry. And then after ngabaptizwa ngeHoly Spirit ama visions aqala kuba clear. Angaqala ukubona yonke into, bona ama angels. Yebo. I started to sing angels. I saw one day ngibona ama angels ay3 ngilele. Amile lapha ngibhekile. Emoyeni. Like erumini la but bamile nje. Abangibhekile ngathi they are just here to ukungiprotect nje. Yes. Or ukungigada angazi. Yebo. Bamile lapha bangibhekile. Yo hayi ama visions ungawa describe nje ukuthi haye njani nje. Ukuthi like bame like ngibeke kanjani. Bame like same nje ingubo zabo nazo ngathi ziya takhumbana. Tingubo tabo takhumbana. Okay. Bambale white garments. But they didn't have a long hair or what. Okay. Yes, abangari namsis they were normal. Like us abantu. Yes, like us Okay. abantu. Like vele bebangabantu nje like mina now. Okay. But they were men, not women. Amen. Yes. Okay. By 3 lapha after seeing the angels ngathi yes. Ay kanti ngigadwe kangaka. Yebo. But like if yahamba yonke. Oh Namanje yes. I don't fear anxiety. Because in my life ngibe nama accident futhi it's not accident like ngithi bengifuna ukuba nama accident
Oh. Because one time ngiphume emsebenzini and then I was driving la phambi kwami kunespace ukuthi ungangena imoto eyi1 ne. Okay. Kwaza imoto enye angazi ivela kuphi yafika la yangena la kuthi yaluza icontrol yaspina phambi kwami. Yaspina yaluza icontrol. Again ngachayisa imoto ya military. Yes. Wena. Mina. Manga military police uzoyithola i-accident report. Yebo. Again ngachayisiwa ePulukwane. Manga ePulukwane uzoyithola i-accident report. Uthi like uNkulunkulu angivikela athi awindawo wena. Ungalimali. Angilimali. Imoto beyimosheka kangakanani? Imoshekile military vele mangishayisa imoshekile vele namaphoto akhona la efonini. Yes. Nasepulukwane. Lokho ukuthi ubungaphuma uphila or bekungamelanga uphuma uphila. Because ama accident nokuthi mawuthi abheka ukuthi ayila bengamelanga umuntu aphile la. Yase military yimi ngichayise imoto. Okay. Ngayichayisa. Yeah, understand. All right. And then iyastopa imoto. Okay. But yasepulukwane imoto iza khona iflyer. Ifika yangishaya so yashaya eceleni ngathi ngayimela eceleni. But imoto isakhona ukuhamba saye police station sayenza i-report. Okay. Yes, sayenza ukuthi ngithi almost. Yeah, almost. But almost ayikho ama angels akugadile. Yeah. Ayikho. Kumele kube ama accident. Yes. But ama angels avimba. Yebo. Abamba athi. Yes. Yebo. Yes. So and then ngahamba kwabanjalo ngegroup uNkulunkulu athi manje you can stop with the group yase family so ufikile la bengifuna ufika khona. Ngastopa ngastopa ukupreacha egroupini and then ngachubeka ngempilo yami. Ngachubeka ngahamba. Efamily nishuthi by that time sebesindisiwe bonke. Abanye basindisiwe. Just that again sometimes uyenzela uNkulunkulu athi yenze khona. Mathi introduce ku family yakho before I take you somewhere. Yeah. You start there. Exactly. Because mase I say uNkulunkulu angafuni igazi labo kuwe. Iyo ngibeke right. Yeah, ubeke right. Ukuthi igazi labo lingabuzwa kuwe. Yes. Athi wena awushitiva xikwembu. Awutiva Yesu. Yebo. Uwazi really kaya na. Nguzwa kahle. Masisise. Yes. So xikwembu xiko is time to stop. Then I stopped. Yes. Then I ngangena ku group. Ngingena nesonto ngithi angena ama group kuphela ngiyasonta. Uyaya nasesontweni. Yebo. Ngiyasonta nguma home cell kubusy nje kubusy. Yebo. Yeah, ubusy. So ngithi nginikeze enye testimony ukuthi one time bengi broke yana vele and bengifuna ukusiza someone ngemali because angithi you know the family sometimes you feel ukuthi I have to help. Yes. And then I was broke. You know what happened besifasta ikere esontweni I reka fasting ya 2 days it was Tuesday and Wednesday yeah. Kure lesingwasako lesingwasako naso sinatutisa kure umelele yini. First day ya fasting hayi nikhongela ntsena. Second day ni ritirweni lunch time nikhongela. Yebo. Loko xikwembu you said silver and gold so amen. Watsinzuka loko Yesu awuku eka apostoli ya yena akufamba uyateka fish awumesa mali. Yebo. Loko nanamuhla ungasiendla. Uxikumbisha kusikota. Yes. That night loko ya kerekeni ifika ikhongela. Loko yuma kerekeni like no maybe few steps away from nyango wa kereke nya move ntafamba 1 2 3 ntomani ini hayibo afoni wow ntomani ini tuntu yebo tuntu what because nyanga ayisina hela tuntu yini
like that time message wa money in our different ani Steve says I makakhale maka 2024 leni vulavula ka yona. Okay. A wu swi twa ku la message lo i wa mali lo ku wa message ntsena ni ri se ni swi nkulu wa mali hayi ni suka fika ni nghena movini ni tshama ni pfula babushabangu mali Yep. ile 22,000. Wow. Yeah, around 22. Yo. Yes. Imali nje futhi eserious. Imali serious. Yebo. And then ngicheka reference Yeah. imana nganchelela mali. Akuna vito. Kuna ti numbers just maybe vo 1 2 3 man. Akuna vito ku yihuma department kumbe yihuma ka babushabangu kumbe yihuma kwini akuveli. Yebo. Iti numbers ntsena laya iti numbers. And then loko nifika ndlwini nchuhile pheko imali la yakutala so ita hi kwini hayi man iri ni yimela mundzuku loko maybe ku ri munhu loyi a nga yi chela hi mistake ita yi reversa. Okay, yes. Ita ya bank va yi reversa. Oh. But angithi mina nginento lokuthi manginemali angikwazi ukuthula. Yeah. Angikwazi ukuthula mangifika endlini ngitshela umntanami omkhulu lo i-first born yami ngithi Yes. phela kunemali la. And mina ingcono yabuya ukuthi uthandazile. But why imiracle yakhona engathathanga ne 2 days yani same day. yilokho kokusurpriseayo ukuthi why same day imali yangena. Ngitshela i-first born ngithela ungena imali la. Angazi ukuthi ivelaphi. Ithi ngilinde kusasa ngibone ukuthi maybe baya reverse or what. Yeah. Abashabangu ngalinda kusasa. La ngalaphela. Ukuthi ngaqala ngathi yo le mali yami musi. Yeah. Le mali yami because I know what I prayed. Yes. Asithatha ngathatha imali ngayenza lokhu bengicelele khona uNkulunkulu ukuthi ngifuna ukuyenza khona. Yep. Ngiyaqala ngakuyenza ngathatha 10% ngayithumela esontweni. Yebo. Ngithumela esontweni. Babashabangu that miracle le ukuthi kuthi angibonisa ukuthi uNkulunkulu ishebo ukuthi ungaba nefaith. Uma ungaba nefaith. Yes. Ukhuluma. Because lapha lapha ngiceda ukubaptize ngeHoly Spirit. Ngisana uyazi angithi mawuceda ukubaptize ukuthi uyashisa. Khona lamandla onawo. Unawo amandla amaye nawo wazi ngoba ukuthi vele unawo amandla vele. Awazi ukuthi avelaphi. Yebo. Ukuthi nefaith yakho iku another level. Yes. And then angithi manje ama visions nawo are clear. uNkulunkulu ukubonisa kahle izinto. Yebo. You understand? So like if it can be ku that level yaku uNkulunkulu lo uyakwazi ukwenza izinto. Yebo. Yes. Wow. And ayenza same day. Yeah. Yash ngithi ngizokubuza vele ukuthi after baptism like yinenye eyenzeka manje wavela ayiphendula ke because ngiyazi man ukuthi after baptism khona into osala nayo for quite some time ulokhu nayo well along the way ngahamba ngathi siyasuka thina siyasuka siyasuka and during that time one day bengilele uthi like ama tanks wami yo bengivuka ebusuku ngithandaza ngazi ukuthi ngivuse yini ngivuka ngizizwa ngibusy ngithandaza but one day angazi ukuthi beku what was happening ekhaya because bekuyisikhathi leso sokuthi nikhiphe imizilo akithi okay a hand shaped me like this ilele yes ngazwa ngabamba la but wake up and pray. Wow. Yes. Havuka. Ukuthi that feeling it's kuyenye level. Eshiya impela. Wavuswa. Angazi ngivuse yini. Futhi awuthuki. Mawuvuka. Mavuka you know ukuthi kumele uyenzeni. Yep. Mawuvuka wa jump ibedini waguqa wathandaza. Yes. Yebo. So I felt the presence and I enjoyed it. Even now I'm still enjoying it, but lately that's why ngizile la ngithi uNkulunkulu please yo ngiyacela because
Last year ngithi is it last year? No, from 2023 till last year bengu anirishondleni in a secret place at the studio sultana phezulu. A secret place. Yeah, Okay. I was praying. Okay. Yo, I was praying babshabangu Mm. uthi bengithandaza and mangithandaza yonke into like angishoti angisweli Yes. mangacabanga ngemali ukuthi ngibroke imali ngiyayithola ukuthi uNkulunkulu angiprovidela ukuthi ngihlale ku secret place Oh, ngingasusi ukuthi ngine stress sesasani everything be angenzela. Amen. Yes. So but the last year around the April Yes. as it's time for the wilderness. Ichazani leyo. Ngithi ngiyaphuma ekhaya ngiyalangazi umuntu khona. I got a job somewhere far. Okay, uzophuma like umsebenzi osebenzayo. Uzowuyeka uthola omunye noma uyatransfer. La bengisebenza khona bekuyi ama contracts bengisebenza eDOD. Okay. Yes, defense. So ama contracts akusi permanent. Oh, okay. Yes, ama contracts kanjalo. Angivele uthola kuba kunikeza years but usebenza until when then you renew what kanjalo. So ngathi but ngihambe because bengingasa I think iPC besesuyile endlini. Okay. Angazi uNkulunkulu uyenze kanjalo or what. Because sengifila ukuthi angina peace la endlini la ekhaya. Yeah, angina peace. Ngathi kuna something engenza ukuthi ngakhona ukuye phambili ngathi ngistakile. Oh. And then I also prayed ngithi uNkulunkulu ngicela umsebenzi somewhere. I prayed for that job. Oh. Ithi ngitshela ukuthi before bang offera umsebenzi. After interviews I started packing. Oh. Before they offered me a contract. When already you are packing ukuthi uyahamba. Yes. I want to go. Nami I am restless ekhaya. Hey, yes. Yes. Ifaith yakho. Yeah. Is on another level. Yes. I'm packing, I'm buying things that I will use. But abakatshela ukuthi umsebenzi usutholile. I say here is the contract signed. Yes. Yo. And then ngapaka. I knew vele ukuthi uNkulunkulu angasangifuni ufuna ithini? Ufuna That's why we biza ngokuthi wilderness. Yes, ufuna indawo yakhe yanami sithu. Oh. Singana disturbance. Oh yeah. uNkulunkulu wangekisa iTV. Wangekisa izinto eziningi. Athi lezi awusazenzi. Okay. Yes. Lezo ozishoyo ilezo ufuna sisiqoqe after. Yes. Oh, Yeah, okay, yes, okay. Yes. Akunankinga ke. Alright, siyibamba lana ke wena manje uNkulunkulu esekuthatha uya kwi-wilderness. Yes. Alright. Hey ufakazi bakho yazi ngizothi bunjani buhle ne? Yeah. But ngifuna igama elithi futhi bu relaxing angazi ngachaza kanjani. Abukhathazi kakhulu ngasho kanjalo. Yeah. Ngoba yazi nje noma uxoxa ngoNkulunkulu oluthando uyakubonisa ngathi obekubonisa okubonisayo izinto before zenzeke ukuthi noma sekwenzeka but wena usuke sewubonile ukhuluma ngoNkulunkulu well kwezinye indawo njengoba usho nje ubhuti wakho awuzangibone lutho well ngeke question lokho wenza ngendlela yakhe yena but in most cases nje nokugcwaliswa ngomoya ongcwele abaningi ngiyaye ngithi bangibabuza wagcwaliswa kanjani ngomoya ongcwele kube nzima yazi ukuthi bayichaze that part
wena but uyakwazi nje uyayichaza kahle nje ilula iyezwakala. Siyambonga uNkulunkulu ngawe, siyabonga nje futhi ufikile. Hopefully bazokuzwa abalaleli bokhuluma isitsonga. Mina ngizwile. Yeah, I think amagama angishayile nje awu2 or 3 somewhere somehow lapha endleleni. But the rest ngikuzwile nje kahle. And nami I tried ukuthi ngi-accommodate. Yebo. Yes. Sakubonga nje kakhulu lokho. It's because vele i-channel sikhuluma isiZulu kaningi, but i-sign leyo ukuthi akusiyona yamaZulu. As someone may think ukuthi usho iKota 2 Media le yamaZulu, cha, eyethu nje sonke nje. Wonke umuntu wamkelekile, ungafika ukhuluma ilanguage yakho ube free. Okubalekile ukuthi njengoba uzokhuluma khona that labo bantu ozokhuluma kubona and bazokuzwa leyo vele leyo message ingeyabo ukuthi nabo basizakale. So nje siyabonga kakhulu, inkosi kubusise yasi. Bese ngithi kumuntu ongakamamukela uJesu Kristu, uzwile at the age of 15 wayesemthathile uJesu. Amen. Vele along the way singabantu we will make ama mistake. Ngifuna ukuthi ngithi ungathi usasemncane ubukela le channel nje uyazwa khulunywa indaba kaNkuluNkulu ungathi mina ngisasemncane kabi ngizobona sengikhulile. Awazi ukuthi uzokhula until ufike kuphi. Mthathe nje manje usasemncane nawe, inkosi izobile ihamba nawe. Ama mistake singabantu sohamba siwenze. Thina ke yithina abantu esijajanayo. uNkulunkulu into engichazayo ngaye uyabekezelelana. Ushilo uthi wena mawumchaza ngendlela yakho uthi umbone uyakuthanda uNkulunkulu. Yes, sure they love. Unjalo nje. Uzusho nawe ukuthi but mina ngoba ngiyabheda nje kangaka how come? Uluthando njalo nje umdalo wakhe. So cabanga ke sewumise that part yokuba nobaba owakudala ke by the way. Ngiyambona ubaba wethu la emhlabeni, obaba bethu. Sengikhuluma ngobaba impela uNkulunkulu wasidala. Cabanga sewunaye ekuthanda ekubonisa ukuthi ngiyakuthanda ezokuprotector. Yazi nje wena uthi nje mina ngifune uJesu wenu. Ayicaba kithi. Ungasali ngaphandle. Mina lawo mazwi ngashoyo. Mhlamba wakhe amazwi okugcina I don't know ukuthi uzofuna yini washiya ama contract. Kulamalanga ngathi sengizokuthi umuntu makuthande yena uthi awashiya because abanye bathi after ngashiya ama contract ngasokola kakhulu ngoba kwena. Yeah. For now ngeke ngiwashiya ama contact. Yebo. Maybe ngizowashiya ku second episode. Oh, okay. Yes. Yebo. Yes. Siyabonga nje kakhulu. Amazwi okugcina khona. Bazalwane. Xikwembu xikona. Yes. Yesu imuponisi. Amen. Ene loko u nga swi tivi ku u ya kwini. I xikwembu xa ku hanyisa depression. I xikwembu xa ku hanyisa anxiety. I xikwembu xa restoration. So hinkwaswo sikona ka xikwembu. Yebo. Ntsena wena tshinela. Yes. Una vesi yin'wanyani antiswa ku ilekini iri loko mini tshinelela na mina ni ta mi tshinelela. Oh yebo. Iri hi Xizulu babusha wami. Uma nisondela kimi nami ngisondela kini yilo lelo. Yes, draw Draw unto me and I will draw unto you. Yes. Yebo. Wena uteka a first step. Yebo. And then naye na xikwembu a tshinela. Utasivona ku aka hanyeka ka xikwembu kuna vutomi. Hayi, impela kunjalo. Amen. Uyathembisa ke usisi uqinisile uNkuna. Ngikubiza kahle manje ngone. Kufanele ngithini ngobe mina ngithi ngikubiza ngale lesi sikaNkuna ngoba efonini wabhala kanjalo. Ngangibiza ngegama babusha bami. Ngithi nje ngithi mamqinisile. Yes. Oh okay, kulungile. Sibonge kakhulu inkosi ayiqhubeke nje lokho ikusebenzisa ikubusise. Siphinde sibonge nasemakhaya, siyabonga nje kakhulu inkosi ayinibusise nani. Siyanthanda ngendlela esimangaliso. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.